Ba Charles Marngar, MDC Kemahoti Konstituensi, ulas dang ban sam khaw skilonging baduk, hapo Kemahoti Konstituensi, kata kalong ba ulat hiet yu tayu khaw, leng ba kabha ba shpolak tingkai kabala penmang dak HADC, shabaro ki MDC. Ya ketika kam ban sam khaw skilonging baduk, utayu MLA Kemahoti, ulas dang na nongjeri, bat leng ba ketika jaka un selek ban sam kaleng si jaka, bat kham tam sikitu kishnong ki ba khambon kilonging baduk. Haswa ban sam yu tayu khaw, utayu MDC Kemahoti, ulat lek ban jure bru e kawai kalonging, kabalangat hak apot plu yeng hak kishnong raitong, hak ba ulala ban yarap diki marbam berkitiar jing don kam hapo jong ketika kalonging. To nakalian jonga kumu MDC jong katany kumu ngala kren sikipat ba akini singi kebala lej barok lapan pau pai ba ye kecing yo jonga ye ka skim nang kina district council hasil autonomous district council kumu la kren de kirang ba snong kedai kecing sisa ba kecing yo hi habrok koi ke konsulsi kalong sekolah ka dia ni thu ip hangni kalong ko kuboru saboro ki pai ba so snong jong ka konsulsi bana ga ni si pholak tingka ka bangi yo ngila thet yung lu khang na ka banta ban sam si ki pai ba no so snong jong ka konsulsi banta ni i lu khang kum ni ni don hang ni nong jeri ban nang ni la sisni ngin yele ban pen poi si snong gi jongi da bawan shaw ban kit nang ni ban dei tang ni khang ba don ni ila bo arjaka nang ni ngin kit sa surok morong ngin kit sa molos nai sa area molos nai ban naga banta ki area sam siang ki area sonidan mawati kladon gawai ke sakaru bangi bo tei khaw ladon manta ante po kesnong maupat ante te nakaliang ke jonga ngadon gini gawai ke jing kerpat iki pai ba no snong kum mangalapan bana pai ba bada ke jingya ke jonga ye ke konsumsi kene ketayo kumba prapo persen na kisnong konsumsi nglade banwan ban jengok bat ban yeslok bat kinong elam snong te ke jingi kendo bat kini kinong elam snong di jongi ngalapan saya ki ba ya mentahi na marba karit pal ke jingyo ngala kerpat igirang ba snong bukit sobahaban jet ban les tang kitu kilong yen ki reu kenthai ki khon swab nang ta kilong yen ki bla kerdo palat ki bom dan lakso ngila sanya akirang ba snong rengkat ke jingi trailang ki rong ba ke snong Bekin soba ban jet tang kita kilong yen nak banta ban penpoi ya kamar bam nang bagi nom satkan te ko mala kren sakmat le se pai ban song snong ke pat ipi bekin soba ban nom soi le se nom la ban ai pakoi kilong yen raya menta hingin jet tang kita kilong yen ke bang laong menta ki bai don kam sisa ya ke jingeram te na kaliang ke jonga adon gawai ke kom perkhat le se lada ke lockdown ke dang pedang imat ngin hapan ni keren bat nakaliang joga district council haga bade bagi skim ke penbang sekisnong lada jaba kene ke lockdown ke jerong imat ni habdam don ke jingi keren ban perkhat at council ban kerpat UCM ke jongi ban penmang biang nak menta ke jing don kam ke jongi dadu metangi pat don ke jingi keren namar ba kene ke bangi yo menta idang sedang ban ai pai ba menta ke sini jadi jing kerpat ya borok kirang ba snong lemba kene ke media ba pil so bah ban sim ya kene ke jing pedep sekisnong di jong pil se umpat poi mentah dari ngan itu ipi ba mentah kesini ila sedang ban pha sekisnong di jongi de se simpor sisi arsi na kecing cengai sekisnong isa sitomlen begitu gi bampat pen poi galis kum mula om mentah so ba pen poi no kenang ba ngila ban bah yu liu khau sekisnong di jong pi jelang ba kan ku khubor kerpat i kenong sekisnong se sisi pat pil so ba ban ai di jing trelang kum mala keren ha gini sigi blada baro ki jing esha gijing pen kongu ila de nga kutub yang sisen gijing pen kongu ila de haki bor sarkang hak bede begene ka lockdown kenang bangila banjok banile persa yu neu jingpang anega klam ka basarkai